Biyag di tao. Hello everyone! Kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat itisan niyo pan nakaumuma amang tartarabay, kadagiti amin nga uploads, tigayam yo. Itagon daway ingkay mga gan, ti part 35 compilation, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Ne, nakarubat ka matgaya man lakay. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sar kasakbe asumrag ka iti trabahom. Nakayon timangan ka na kityan nakta. Masapa lang mapanakon, taadot isambot mi nga ramidan iti opisina. Ne, nagsapa ka matan. Katnoawang pa alas 6 iti agsapa. Ada ka din kakadwam ijay? Adan. Adudan ni Jay. Isa mapanakon, tanakababain mo siya klayong timaladaw. Siin, inakon. Nanang, apayakas jay ni tatang. Kasla saan matan anaragsak no adda dito'y balay. Kasla kanayon nga agap apura no adda dito'y balay. Ne, saan mo't aarihan anak ko? Talaga lang nga nagagat nga trabaho ni tatang mo. Ha? Kasta ka din, nanang? Wen, Arian. O sige, mangan kakit din. Tay nakpairingan dagiti kakabsat mo. Tagigidan tayon nga agar mo sar. Siya kunti mangayab kadakwada, nanang. Agtugaw kalatan, tain nakayaban dagiti kakabsat ko. Addo ti pasaraboken ka, sweetheart. Awat amon. Adakan, William, sweetheart. Ay na, kunaklakit din no di ka umay itangag sapa. Agyaman na kadagito yung pasarabong kanyak, Maala, sumrag ka pa dito yung apartment ko. Wana, dito yak pala. Madamdam maakto na sumrek iti trabaho. Mailiwakan ka, William. Kayat ka pa'y akasarsarita kan makadan na, iti uray sumagmamanula kumakan ito. Di kagdanag, Carol. Upak itati iliw mo kanyak. Agyaman nak iti oras nga ibingbingay mo kanyak, sweetheart. Agan anad ka laang, Tama nga numakadlaw ti asawam katagis skandalo. Nakababain. Laglagi po mamaysa ka, maestra. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Awan to apulos ti maamuan ni Vina may papan ka na ta. Kasaya atadakan, William. At dadagiti ilipas tayo trabaho ita. Agong ungat itay ni boss. To nagladaw ka manen. Ang dapay ngamin napatagay na ramid ko. Isa naladawak, era. O sige, tagtrabaho ako. Agpalawagak ton ka ni boss inton makita. Sige sikat yung makaam mo. Ngem, sa dino ngamin tinapanam. Basta da napatag ni na si Kasok. Alakit nagtrabaho tan, tapno ado ti palpas. Madamdaman ton ti panagin historyata. Rabi imanen. Kanayon latan amala daw ti asawak nga agawid dito'y balay. Nasapa apumampanaw dito'y. Di na pa yan masango ang kasarita dagiti anak mi. Oh, kasla kayat ko ti agatap. Ngamlaplap dakla ang tibagik. Tama nga nupod numot ama kumikumla ang ti asawak iti opisina da. Nana, awan ka di pa ni tatang? Ay, awan pa'y anak. Maturog kanwan. Sumangpot tulatan ni tatang mo no madamdama. Riingan kanto. Diyak kayat, nanang. Urayak ni tatang. Kailiw ko ti panagkanta na. Sakbaya maturuga. Ngamin, sigod akan kantaan na kami kadagiti kakabsat ko. Sakbay maturog kami. Tinasayaat. Umay kawan. Mapantay iti siledyong agkakabsat. Siya kun timang kanta kada kayo. Ha? Agpaiso, nanang? Wen, ala. Umay kan anak ko. Alas 11 mat gaya man itirabi Carol. Apaya di nakrining. Masapol nga agawin ako. Nagkariak ka na kita anak ko amasapaak itang agawin. Sweetheart, mabalin ka di. Dito ikan amaturog itang arabi. Uray italaang. Please, sweetheart. Sana mabalin, sweetheart. Ang mga numakadlaw ti asawak. Nagrigat mo tanti kastoy. Ilimlimad ta ti relasyon ta. Kuma,
Datalaan tinagkagasat idi. Tapno sana masapul nga ilimad ta. Sana bale, umayak tumanan inton bigat. No, sana ka makaumay ti agsapa, umayak tumanan iti rabi. Masapul nga aganos ta. Dapat sana mabali na may baskag ti may papan kadata. Sigurado adak kalagulo no kasta ti mapasamak. Sige nga Rod. Ngam ikarim agsubli ka dito inton bigat. Orayon ka, William. Agyaman ak Vina, makapagsarita tamat laangan. Nabayag adita nakapagsara ka kastoy. Umayak kumay di balayo, ang basit mag-amin di oras ko. Makumikom kami ngamin ijay opisina. Wen nga Rod Era. Kailiw ka pa ikit din. Di mo masarsarong karan dagiti anak ko. At ang tulatal daw ay umay ko. Kinapudno na, kay hili ko matitan ang makita. Wen umay kan tulatag pasyar. Angam, nasapa ka mo tarim mo riti opisina yung ita. Apay, di ka mo't nag-overtime? Awan overtime ita. At dadagiti daw nga ag-overtime kami. Ngam, saan mo na ka na yun? No, dalagang masapol ng isang butmi nga aramide. Ha? No kasta. Saan nga inaldaw ti overtime yu? Saan? Sagpaminsan laeng. Anya? Agul-ulbud ka di ti asawak. Hoy, sapay la ko matabidot ti atap ko. Diyos ko, isurom ko madaramidak. Andan ti asawak. O, Vina. Anya pa lang tiraramide. Rumbang kumana katurong ka ita. Adalang man tirabi. Nasayata si Mangpat kan, William. Talaga ngamin nga inururay ka. Adda kayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Anya da ita? Ala, ibagamon ta ni napanlugak. Kayat konti ginana. Napatid kami ka di pa'y apamilyam kan ka? Anya ka din da ita asal saludsudan. Siyempre, napatid kayo kanya. Tada kayo ti pamilya. No kasta nga Rod. Apay adi mo man la maibingayan iti ure basit lang nga oras dagiti anak ta. Ha? Masyanak ngamin kadakwada. Takan ayon da nga urayan ti panaghawid mo. Ngam kanayon ka matamarabian. Nagkapwam ka di talaga. Di ka di makaawat. Di mo timbagak nga overtime ak. Narigat ka di amaawatan da ita, Vina? Para mo't lang kada kayo ti kasto nga raramidag. Sika kumamot ten ati makaammo amang ipakaawat kadakwada ti dayta. Nang runa kan ni Arian, gabuta iso ti inauna. Apay, sika kadilaang tagov overtime, William? Da kami amin Kasta nga mintibilin ni boss. Apay nga Rod saan mo ta nag-overtime ni Era? Ha? William, nagsarita kami itay laeng. Sagpaminsan kanulaang mati overtime yu. Basta siya, pudno ti bagbagakin ka. Adagan ka, no, sino ti patyem ka na kami adwa. Panang dadal, ti kastang ibagbagada. Di mo patpatyem dagiti atat tao. Era, mabalin ka ding agsarita ta. Oh, anyan pagsaritaan ta, William. Umeka, rumwarta di ti opisina. Ijerwar ti pagsaritaan ta. Sige nga Ron, sa nabale. Gaputa lunch break mo ten. O ala, mapantangaro di iti may sa restaurant dita sidag. Anya? Kasano ang naramid mo ti kasjay ni Vina? Nagsayata tao ta sawam. Kasla mapampanunot ko asinaan ni Carol, friend. O mga nudakdakos ti mabali na mapasamak. Nakuna na ngamin nga agpakamatay na panawak. Ke? Anya nga ron ti plano mita? Makadkadlawon ng Bina. Amok da ita. Kaputa sa baling dagiti tigtignay na itinaudi a panagsarita mi. Kalmay sa, masyanak matlahan ka nagiti anak mi. Ay na, William, agpanunot ka na imbag. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo kumay palubos amarakrak ti pamilyam. Gapulang iti basol nga ayan ayat yu kini Carol. Ngam sigod nga gayan ayat kami.
Intuloy mi lang, tinaputod idi nga ayan ayat mi. Ngam saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't asawan day ta, asan ada kayo tinaikari aparay tutunggal maysa. Minamaag day ta nga ayan. Agpanunot kayo kuma, William. Kasaritam ni Carol. Kaya't ilintag yun, ti kamalian aramid yo. Tatang, imbag man ta nasapa ka ita nagawin. Ngam nakaturugan dagiti kakabsat ko. Inururay da kamatla itay. Arian, anak ko. Amom tatang, ipatpatag da ka unay. Sapay la ko ma, tagsublinti sigud apam matag mo kada kami. Ipatpatag kayo mat talaga. Sino nga mintin ang ibaga, asaan kayo anapatag kanyak? Awan tatang, kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni nanang anapatag kami kan ka. Ngam, sabali mat ngamin ti makitkita kan marikrik na. Gistay ngamin awanan oras mo kada kami. Saanan akas idi at talaga amarik nami ti pamatag ti maysa nga ama. Arian, pasensya ka lang kuman, anak ko. Talaga lang kami na makumikumak iti trabaho. Ayang ikari, sulnitak na itinagkurangak ka na kayo. Ipatpatag kayo unay, anak ko. Pangasim ko, Makarol. Saan mo nga i-post na itiladawan tayo ti social media? Di mo kaya tim ibabain? Ay ayatan ka unay, William. Diyak kayat ti mayadayukan ka. Pangaasim ta dinak panawan. Ngam husto ti ko na ni era agayem ko. Awan na pulos ti nasayata banagan ti basol a relasyon ta. Kunak mano ay ayatan nak, William. Apayakas tamat ti magbagam. Carol, masyanak ka na kiti anak ko. Awan na pulos, oras ko kanakwana. Di na kasinaan, William. Tano aramidam ti kasta. Awagak ti asawam kat ibagak ti may papaniti relasyon ta. Anya? Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ang mga nudumikar ti sigod na sakit ni Vina iti puso, numaamuan na ti may papanakadata. Awan bibiyang ko! Basta no ipilit mo ti kayat mo, aramidak ti imbagak. Anya? Ti awanan bain a lalaki. Talaga di na sungsungbatan ti text kan awag ko kan kuana. Kan manon nga aldaw adi imay dito'y dagos ko. Saan nga sigsigurado ti awanan bain a lalaki. Kas jay laka-laka kan kuana ti panangisinan kanyak. Di naman la panunutan matiriknak. Awagak pa'y maminsan. No talaga di na sungbatan. Agsagana iti aramidak. Abay pinayaban dito balayo, friend. Agkupit ti barukong ko. Gapo ka dagito'y makit-kita. Ha? Anya day sa aladawan? Ladawan daw, William, kan ti babae na. Ha? Kan adda pa'y video da adwa. Nangalaam ka na kita. In forward ti babae na kanya kera. Anya? Marigata nakagangas. Tulungan ako ma. Vina, tinasayaan. Itaray ka lang ang ospital. Ala, mangan kan, anak ko. Manual dawon adi ka mangmangan. Awan ganas ko amangan nana. Nabayag nga minan nga ibagbagak asinaam dayjay a William. Tasaan nga agnanayon a matagikwam. Tadakit nga rod pamilya na. Apay-pay lang amin anam amok day jaya tao nanang. Apay-pay lang amin na nagsabat ti daalan mi. No sinaan nagmatlagayam. Aklonem tigasat mo, ta sinerek mo dayta. Binagbagaan ka iden, ngam dinak mat dinangag. Kastoy ka niya talaga, tigasat dagiti kirida akas kanyak. Mangnamnamalatan iti awan. Nala, pag nakmam dayta na pasamak, amum no sumaruno. Di kan makirelasyon iti adasawa na.
Taurayan niya tararamidem. Di mon tumabukudan Apolos. Kan kang runaan ti amin. Baso liti na marso ati kasta. Nanang. Pagbabawyam ti inaramid mo kat mga barwanan ka anak ko. Intun sumaruno. Pilyam tuntay lalaki nga awan sabit na. Anya tinapasama ka ni Era. Apay ngayon tarayo dito ospital ti asawak. Naatake ti puso ti gayam ko. Gapu iti kabit mo ani Carol, William. Anya ti kayat mo asawan? Impakita ni Carol lagi tila dawan ken video yo adwa. Anya? Inaklon na nga da relasyon yo. Oh, Kasta unay asakit tinakan ni Vina. Iso at timikar man ang tisigo da sakit na. okay. Anya nga rin ti kasasad ti asawa kita. Nakasaritam ka din ti doktor. San pa'y? May kararag tayo langan. Asapay kuma. Na malasatan ti kayim ko ti kasdya na pagting na, William. Diyos ko. Agbabawi ako ng gapoy tinaramit ko. Ikanak kumapay ti gondaway amang nilintag ka rin tinagbasulak iti pamilyak. Nang runay ti asawak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pagimbagam kumati asawak, Diyos ko. Tatang, mapukaw tayo ka din ni Nanang. Mas nagkararag tayo latta anak ko. Patsyak adenggan ti Diyos ti kararag tayo. Ipatpatag ko unay ni Nanang, Tatang. Diyak kaya namatay. Pagkawanan na kanak ko. Basol ko ti kasdya nagpanagan ni nanang iyo. Basta inton makariing ni Nanang, saan niya ko man napaspasakitan, Tatang. Ikari kanak ko. Sulnitak amin ang nagkurang kada kayo o pamilyak. Pakawanan na, William. Diyak matimpagarop akas di ti pagbanagan ti asawam. Nakakaasi ti lang at ti asawa, Carol. Masya anak unay ka nagiti anak mi. Tapos sangit da sangit. Di da kaya ta mapukaw ti inada. Pakawanan na, William. Siyak ti makagapuno apay na pasabak ti kastoy ti asawam. Umadayo ako na tapno makapangrugi kayo manan. Magyaman na, Carol. Sapay lang ko ma. Na masarakam tumutlang ti lalaki at talaga aparakan ka. Kumustan tirik na, Vina? Nasaya at matan. Ngam agkapsutak. Tunggal malagip ko tinakita kaladawan kan video yo iti babaeng. Pagkawanan na ko ma, Vina, asawak. Aminado ak, iti basol ko. Nagbidutak. Nailaw anak. Kat nakasaganak amang sulnit iti aduan nagkurangag ka na kayo pamilyak. Nangrunakan kang asawa. Ay ayatin ka, Vina. Pakawanan na kuma. Awan ti amok ang nagkurangakan ka. Inayat ka iti husto. Impayan ka iti anak. Kan impamaysak tinangasikaso kan ka nga asawak. Gamno apoy anaramid mo ti kasjay kaniyak. Sorry, bakit? Sorry. Nula sulisog ak iti awis tilasag. Nailaw anak. Namiris kong tibindot ko. Isa, pagawanan lang ko ma. Ayayatin ka, Vina, asawag. Ayayatan ka, Mad William. Iso na apektaran na iti husto. Tanalaos ti panagayat ko kan ka. Nagsakit tinaramid mo. Ngamno ko naman nagbabawyamon ti amin. Sige, ikan ka pa iti may sagon daway.
Basta ikarima di mo ulitan tinaramid mo. Wan, Vina. Wan. Promise. Ipatpatig kayo karagit anak ta. Ilintag tinagbidutan sakpay amaladaw ti amin. Di tay kumaurayan nga dadaka sa mapasamak, sa tay to makaamiris. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, di sabali manan napakasaritaan, di ti drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Shaina. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tanginay titunggal maysa. Biyag, di tao. Anji anak ko, bumangon ka ditan, tamapan mo ilako na ito'y naala ni nanang mga ugot ti kamutay, kan kangkaong. Isupay ti paglakwa, mapaggatang iti sabaon. Itayak pa'y anak kariing tatang. Wan, sige, inakila ko dagita, tapno da pag-load ko. Anya, apay, napatpatig ka di ti paglunmaw, ngam ti igatang tayo iti sabaw na paglaba, ka na iti badbado tayaw. Naragsakak ngamin nga agbuy-buya ka nagiti nagbabak ng atatao tatang. Nagmayat kumamot no bawak ng tayo. Ay, agpatingga tayon samat langan iti kastoy. Narigat latan ti adda pa nagbiag tayo. Aganos ka anak ko, tabarang may tuloy mong tumutlang ti agadal. Saan pa ngamin nga umdas ti urnong may kaninanang mau? Saan na balik? Nagkarimot ni Manong Mau at tulungan na kantaw. Jaklapat yun tatang. Naimot ti asawa na. Iso nga amangan no di na ipalubos amang tad iti tulong. Hindi kagsawi ti kastaan, Jay. Amangan no makadanon kadakwada kat ad-adda saan da ka at tulungan. Ngala, inkakit ilako dagituyan. Sige man langan. Inakon ilako dagita tatang. Mabit lang ha. Agpalasak biit. Pasensya ka nanji ha. Halo-halo lang ti kabalak agatangan ita. Bayam, lumakaswerte ka dagiti mulak anatenggen prutas. Mapantan tumangan iti may sa restaurant iti sentro. Kat, kasanuno saan? Di pa'y kat arapa aplangan ti papantay jay. Saan man siguro anji? Agkararag talata ka na yun ha. Dawaten ta ti parabor ti apo. Makauma pa yun ti kastoy pa nagbiag, Elmer. No adala ko mamaaramida. Tapno makaakalak iti kinarigat ti panagbiag. Inaramid kon. Anyo ti kahit mo asawan? Basta, Elmer. Kaya't kun ti makaakal iti nalaos a kinarigat ti panagbiag dito'y lugar tayo. Sigudan nga arapaap ko dayta. Kat aramidag ti amin. Tapno magunod ko dayta. Saan ang dakis tagarapahap, Anji? Nga masapul nga adda aramidam, tapno magunod mo dahi tang arapahap mo. Iso nga rod ako nakngaramidag ti amin, tapno makaakalak tumatlang iti kastoy a panagbiang. Nauma ako ni iti kastoy. Naimbag pa'y dagiti mabuybuyak iti social media. Nagbabak nang da, nagdadakkel dagiti babalay da, kan nagpipintas dagiti usarda. Di mo't inkari datatang mo pagtuluyan da kan tumatlaan nga gadal. Tulungam kit di iday jabangkag, tapno daras da makaurnong iti pagtuloy mo nga gadal. Amom Elmer, oray agmalmalam ken agpatpat nagkami nga agtrabaho iti talon, saan kami ang makaurnong? Iso nga agsapolak iti pamuspusan, tapno makapanak iti syudad tapno agtrabaho. Amok, napinpintas tigasat ko no makapanak iti syudad. San ka mabalin alapdan iti kahit mo nga ramidan? Nga magpakada ka pa'y akadag iti dadakkel mo. Sakbay amang ngedeng ka. Nakaluto ka din, andyan ako. Mabisiin na ka na panaglako iti palengke. Una nang, mala, agtugaw kayon tagidasara kon. Napan bumala ka diin tuludan ni tatang mo iti balon na iti talon. Una nang,
Ala, mangan kayon. Nay, apay anak ka. Ada ka diri rin na. Apay akas ta tilangam. Awan nanang. Nabanugak lang siguro. Ay, no nagrigat tumat ngamin ti panagbiag tayo. Kasanungay amatong paldag iti adu nga arapaap ko no sa anak mo't ama kapagtuloy nga agadal iti kolehyo. Ay na, pasensya ka na anak ko. Gamin karimi ka ni tatang mo apag tuluyan da kan tumat laang. Apaman ama kaurnong kami iti umda sa pagadal mo. Basta anusan na kami laang atulungan ni Jatalon. Kan may sa tulungan na kakano ni manong mo. Saan ka day? Matuukan ako nanang. Iso sapay la ko matapalubusan dak ama panmangga di jay syudad. Nadardaras ti panagurnong ko nagtrabaho ak ijay. Anya, agam adayo ijay anak ko. Saan ka anay ruam iti biyag ijay syudad? Basta nanang, mapanak ijay syudad. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Sapay ko maawatan da. Nasaulin na ng mo tinaibagam kenkwana may papan iti ipapan mo ijay syudad. Kaya't mau trabaho ijay. Wan tatang, magagaranak ngaminan ang makapagtuloy nga agadal. Marigatan ak una yan iti panagbiag tayo. Kaya't ko ang makalungaw tayo met kuman iti nalabas a kinarigat ti biag tatang. Maawatan ka anak ka. Ken amok betlaeng ti may papan iti daytang arapaap mo. Naputa kanayon nga ibagam dayta ore di ubing kapay. Agam sana maala iti dinarasan ti amin. Nangrunak at babae ka. Kasanaw no may sagmak ka. Sapay awan na pulos ammom ijay. Mawatak ti kayat yu asawon tatang. Ngam adagayim ko ijay. Ni manang Leslie an amok iti social media. Nagkari kanyak atulungan nak amakastrak iti panggadak. Apaman amakapanak ijay. Sino na ita Leslie? Jak ba't amaw? Talaga asan yung mo tadiyo pa'y mat nakita tatang. Namamok lang amin iti social media. Umay na kunsukunan apaman ang makapagdesisyonak. Anya, ay napangaasim ko maanak ko. Di ka basta agtalaklatan iti tao asaan mo pa'y matlagayam nga amaw. Amok anasing patigayam ko iti social media tatang. Amok akayat naklang atulungan. Iso pa nga asiyo tapalubusan dak amapan manggad iti syudad tatang. Ikarik, agan anadak ijay. Awan to apulos ti dakas ang mapasamak kanyak. Di mo ipilit ti kayat mau. Di da kapalubusan. Nangrunak at saan mo pa nga amaw ti ibagbagam agayim mau. Anya? Apay agsang sangit kanji. Anya tinapasama. Sandak nga ipatpatag na ng kantatang. Bagida lang ti pampanunutan da. Anya? Apay akas na ti ibagbagam. Adda ka di saan nyo ang nagkikinawatan? Sandak ka palubusan amapan mangga di syudad Elmer. Kayat ko ti mapan ijay. Gaputa kayat ko ti makapagtuloy nga agadal. Kasano kumamakapan ka? Awan mo't am mo. Wano kabagyam kumaijay. Narigat ti kasta. Mapankalatan iti may sa lugar asaan ka mo't asigurado. Abangan no maisagmak ka pa'y. Saan Elmer? Ada ni manang Leslie apagayam ko ijay. Nagkari asaan nak to abaybayan. Leslie? Ti babae anam-amum lang iti social media? Wen Elmer, pacheck na singpat day jay. Kan may isa, nakita ko iti video call. Kat talaga kenkwana. Angie, awan pa nagtalak ko kenkwana. Saan mo pa yung amu day jay tao? Iso di ka kumabasta mamatilatan ka lagi ti bagpaganakan ka. Anya ta mo, amangan mo't no alilawan na kalaang. Apay ngamin akad ngan yun jay tao. Pang-asiyo kumamat Kayat naklangarudan na tulungan, ngam didak pa'y matamo suportaran. Agpapada kayo amin. Dita ka manlangan. Agsinatan, Elmer! Angie! Mapit lang! Angie!
Wen manang Leslie, nakapagdesisyon akon. Kayat ko ti umay dita syudad. Kayat ko nga mintimanggad. Agpaiso, Angie. Ngam, kasanon ti pamilyam. Di mat sanda kayat nga umay ka dito eh. Siyak ti masurot manang. Talaga nga min akayat ko ti makaadal. Isu akayat ko ti agtrabaho dita. O sige nga Rod, Angie. Matulungan ka may papani ti dayta. Ado ti mabalin ko apang isirkan ka dito eh. Sigurado ang maawat ka ta nagagat ka. Agsagana ka nga Rodan. Sukunan kan dita iti kabiitan na panawan. Agyaman manang. Urayan ka nga Rod. Okay, Angie. Ipasigurado ken ka. Mabiit ka makaurnong iti panagadal mo no may kagtrabaho dito yung syudad. Agyaman nga Rod no kasta manang. Sige nga Rod. Urayan ka dito'y lugar mi. Isaganak amin dagiti usar ko. Sukunan na kanon ni manang Leslie inton bigat. Ay na, magagaran ako na makapan ni syudad. Talaga ka de asukiran na kami adadakkel mo anja anak ko. Mapan ka kadilat ta ijay syudad nga uray saan da ka apalubusan ka ni tatang baw. Pang-asiyo ta palubusan dak nanang. Di na kumamatlapdan amang tunoy iti arapaap ko. Saan ka matasigurado iti lugar apapanama nakko? Amagan may sagmak ka. Palubusan dak manuno saan? Sumurot ak ka ni manang Leslie inton bigat. Awan madi ang mapasamak kanyak. Iso apalubusan dako, nanang. Talaga gaya, masukiran na kami kaninanang mo, Angie. Pasensya kayong tatang. Ngam, no saan kumakastoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Adayo ko mga aramidag ti kastoy. Baybay andak ko man, tatang. Gaw atek ti di yung maipaay nga arapaap ko. Tangay sanda ka na malapdan. Sige, makamu ka. Ngam di na kaminto nga rod pababasulan. No adasaan na nasayata mapasamak. Gapo iti kinatangkan ti ulam. Sa anak amay sagmak, tatang. Ipasigurado kada kayo. Awit kunto ti balegi inton agsubliak dito'y lugar tayo. Ikarik day tatang, nanang. Manang Leslie, agyaman na, gapot na pinaypay sumtimay ng sukon kanyak dito'y probinsya mi. Agpagayam ta, Angie. Kan may sa, nagkariakan ka. Sapay la kuma, tagbalin ka natulnog kanya. Tapno daras ka makaurnong iti pagadal mo. Isar ka adagos iti trabaho inton bigat. Ikarik day tamanang, kat agyaman akmanan na. Awan na nyaman na, Angie. O sige, iturog mo pailaan. Ta nawatiwat pa iti biyahe ta. Talaga gaya nga impilit na Angie tinapan ni syudad na nalanda. Ay, huwan nga ron barok. Talaga natangkad ti ulo day jay nga anak ko. Sapay la kumaa. Tawan to ti pagbabaw yan na itikas jay nga inaramid na. No kumatad na mabaling ko na. Tapno makatulong ak, nalabit. Saan ko man ang nagpilit ama pa ni syudad. Nakurapayak matilang amin. Hala, idaw-dawat tayo latan. Asapay la kumaa, tasaan amay sagmak ti anak ko. Wana na. Taure kasya na kiwinnas was kanyak na Angie. Ipatpatag ko lata. Kat urayak no kaano ti panagsubli na dito'y lugar tayo. Pangaasim man ang Leslie. Palubusan na kuman nga agawid. Marigrigatan akong dito'y. Jakon kabalan dagiti papaaramid mo kanyag. Sana balit adakkel matanti kwarta na alam babain kanyag. Ang pamamawi ako na simurot kan ka dito'y syudad. Agulimak ka man mat, Angie. Basol mo matlaan. Agraraman ka mat ngamin na makaadal. Idin to ta saan lang aruda nakabaulan dagiti dadakkel mo nga ipaiday ta. Manang Leslie. Kastalaan ti may bagay kan katrabaho. Dagbalin a babayadan a babae. Gaputawan nalpas mo a kurso. Isu a kastalaan ti may bagay kan ka. Dita ka man langan. Nagkas ang tigasat ko. Dapdapag ti babawi. Ngay may dito'y syudad. Diyos ko.
Tulungan na ka makapanaw ditoy. Sigurado akas taon na yan ti panagdanda nagdagiti dadakkel ko kanya. Naimbaga orasyon na nalanda. Ay, kas dapat kan ka, Elmer Barok. Nakapasyar ka man dito'y balay. Ada ka di gagaram. Umayak lang kong mamakidamag. May papangkin ni Angie na. San ka di pa yung imawag ka da kayo? Ay, nasaan pa'y nga Rod Barok? Kinapudno na. Saan pa'y kit din na maawagan ti cellphone na? Madanagan kami para kinkwa na. Kahit ko ti mapanin dyan, Nana. Kahit ko sa pulan na Angie. Gaputa uray siyak. Madanagan na para kinkwa na. Tano talaga ang saya ti kasasaad na. Imawag ko man kada kayo. Day tamat nga Rod ti kunak Barok. Ang kasano. Awan am-am mo tayo ijay. Kan maysa, naglawa ti syudad. Kasano nga Rod ama sa pulam. Dakil ti kasi ti Diyos na. Padya katulungan na kamang sapol kini Angie. Kayat ko ba't lang masapulan ti anak ko Barok. Ngamjak ba't kayat na may sagmak agapukan ko na. Ipatas ko lang ang sapulan, Nana. Nukas kasano, agpatulong ak kalagi ti pulis. Uray nakiwin naswas kanyak na Angie. Jakmat kayat na may sagmak. Agyaman ak nukas na ti kapanunutam Elmar. Agyaman ak kapo iti panangisakit mulat taken ni Angie nga uray pinasakitan na ka. Sapay la ko mga Rod, tamasarakam ti anak ko. Oh, anya pa'y laang tar-aramidam, Angie. Ingkagsala na. Ururayan da kan dagiti customer. Pangahasi manang Leslie. Diyak kayat ti agsala. Diyak kayaten. Palubusan na kuman nga gawin. Di nakpagpungtutan, Angie. Ala, no di mo nga ron kayat tagsala. Agpairwar ka langan iti may sa parokyanom. Sa bagay, dakdakkel ti kwartam ijay ngam iti panagsalam. Anya, pangasim, tiyakon kayat ti kasnoy. Marigrigatan akon, nabambanog akon. Di ka man agarte-arte. Ala, agsagana ka, Angie. No di kag tungpal iti kayat ko, makaraman ka manen kanya. Sapay la ko man, tadinak masapulan day dyan lalaki. Darasat ti pumanaw, amang ano makamatanak day dyan lalaki. Diyos ko, tulungan na. Kaya't ko di makasubli ti lugar mi. Angie, kapit lang. Elmar, apay nga da ka dito eh. Agyaman na, nakita ka. Oh, talaga nga inkarkararag ko ang makita ka dito syudad. Elmar, pangasim, masapo lang makapanawtan dito eh. Adamang kamkamat kanya. Ala, umay ka. Umanawtan iti dahito ang lugar. Ay, na yan ti kastoy ang nagbambanagam Angie anak ko. Kanyan. Pakawanandak nanang, tatang. Basol kumatlang ti kastoy ang nagbanagag. Naisagmakak, gapoy ti kinatangkan ti ulok. Ken gapoy ti ayat ko amang gunod, iti arapap ko bumaknang. Ay, laitan ti bagbaga may kaninanang mau. Saan mo na nga amo ti bagbaga magayim mau? Nagsayaat ngamin ti panagsarsarita na kanyak tatang. Napamati na kiti husto. Ay na, naimbag lakit din. Tanatiliwan da ijay a babae kung nagiti kakadwa na. Agyaman tayo ka ni Elmar. Tain ka gumaan na tinangsapul kan ka. Wan nga rod nanang. Iso na lang tanadadaalan ti masakmayak. Awanan namnamak, nanang, tatang. Anak. Bala, di mo sawan ti kasta anak ko. Ada pa'y gundaway mo nga agbabawi. Ada kami dito'y apamilyam amang tulong kan ka.
Husto ti inam anak kao. Manglipat kan. Kitagnakam kamit kuman. Pagsagana ka, taintun sirrag. May tuloy maun ti panagadal mau. At dan umda sa kwarta nga aramada, manakaw. Ang yaman naklaunay, tatang, nanang. Agbabamawi ak, gapoy iti kinatangkan ti ulog. Nalapit asaan kumana pa sa magkanyak ti kastoy. No nagurayak kumay ti umno panawan. Oh, kanya tararamidam dito talo, Angie. Ngumisit ka dito eh. Sigo dan anangisitak, Elmer. Aywan gayam. Sinurot ka dito ipakitaltalunam, takayat ko ti agyaman kan ka. Agyaman hak, ta sinapol na, kat nakalapsutak itikas jay apagsapulan. Nalabit ngayon turong ti apo tinang ibabaan kanyak ti taxi driver. Iti day di akong daway. Iso nakita ka. Kat, anya ti plano mita? Ituloy kunto kano ti agadal ko nadatatang kan nanang ko. Kidawam ti panarabay ti Diyos, Angie. Kat sigurado, makalipat kang tumatlahe. Adda kami amang ipatpatagkan ka. Agyaman ak, gapot ta oray pinasakitan ka. Pagayam lata ti pangibilbilangam kanyak. Oray kasi tinarabid mo, napatagkalat ta kanya. Isa pa karagsa klaunay, numatunoy mo dagiti arapahag mo. Agyaman ak unay, Elmer. Tiara paap kat masapul abuyogan iti kararag kan arami. Sana masapul nga apuraan agunudan, taami na banag, adda panawen na. Ala gagayem, ditan tinagpatingkaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Kaina. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagina kada kayo amin. Biyag ti tao. Di na ko mapanawan, Jello. Di na kibati. Di matagkasarta apaman nga gimbagak. Bea, masapul nga umadayo ak. Tapno matulungan ka. Tapno agimbag ka. Kung dawayak ti kaadda na angkel ko iya amang tulong kanyak. Saan na masapul nga madayo ka, Jello. Adada mamakan ti kapsat ko amang paagas kanyak. Mabainak nawan maitulong ko kin kakasnobyak. Iso palubusan nak. Para kadatati adayok. Para iti panagpaagas mo. Gan para iti masakbayan ta. Promise. Apaman ngagbakasyonak. Agkasartan ton. Jello. Basta agpaimbag kawan. Di mo kumabaybayan ti maging. Tumaram na kita agas mo, ha? Kamaudyanan na naka-abroad ka matlagain ka anakan. Uling nga rin, Uncle. Katagyaman ang kititulong yung kanya. Nung saan nagabukod na kayo. Saan ako maama ka umay dito rin. Masyanak kami kaninanang mo akabsat ko. Sikalayang tiyan mo ka makatulong ken ko na bayat ti panagbakit na. Isa sika ti tinulunga ka nag-abroad. Nagyaman ang Uncle. At damot ngamin asawan na giti kakabsat ko, Uncle. Kat marigrigat mo tila ti panagbiagda. Di ka pala mga asawa. Tapno adamang tulong ka ninanang mo. Uwan, Uncle. Trabaho pa hitiin to narak. Ala, mangan kan beya, tani. Agtumar ka pa'y iti agas mo, inton madamdama. Awan kanas ko amangan. Ngampilitak, mama. Tapno daras ti imbag ko. Tano na imbag akon. Surutek ni Jello ija abroad. Ag-abroad akmet. Iti pagilyan anapanan na, mama. Iha, ti kumapay panagimbag mo ti panunutam. Di mo pa'y la panunutan ti panagabrood mo. Agpaimbag ka pa'y. Uwan, mama.
Kaya't kung dagimbag, iso ang mga anak iti adu, nga ore awan ganas ko amangan. Masapul apilitek ti bakik, tapno pumigsa akon, mama. Napanan ni Bea, mama. Awan matiti silid na. Adama ni Jay paraangan. Na Jay man o. Pumanag na ija arubayan. Agpapainit. Ha? Ni, itaman pa yung bimangon ni Bea. Ingkarkarigatan na. Kayat nangamin ti agimbag adagos. Mayat mama. Kas Jay ti rumbang. Masapul at tulungan na ti bagina tapno agimbag. Kasta nga rudmat ti kanayon ko nga ibagbagay ti kabsat mo. Kayat nangamin ti agimbag. Nasayat unay takasta ni Bea. Sana kas iti sigod ang nakaidlalatan nga awan gaganay gayan na. Nagbalin nga inspirasyon na ti adayo ti nobyo na. Kayat nakanon ti agimbag. Tapno makapag-abrudmat iti pagilian anapanan ni Jello. Anya? Kasta, ada pinanawa manobyam iti Pilipinas, Jello. Unang kal. Pinauitam sapay iti kwarta. Unang kal. Ay, sos. Kita ambasit kaanakan. Di kay pa'y nagkasar. Isa di mo pa'y pau-pau-itan iti kwarta. Purnungam kit di iti sweldom. Wano saan? Jay inam ti pangipaw-itam iti sweldom. Sana jay nobyam. Pinauitak mo't ni Nana Anggal. Duada pinauitak. Masya na kami ni tinobyak. Tamad-damad ti panagpaagas na Anggal. Ha? Apay, anyat sakit na. At labo ko lang nagtubukin ko na. Iti so ti paggasgastusan na. Apay, awan pamilya na amang gastos iti day ka. At damot ki diti inakin kapsat na Anggal. Bayam ngay surat ya gastos para iti day ka. Di kay pala nagkaskasar gasgasto sa maut. Anggal? Sumapul ka langan iti sabaling nga ayatam, Jello. Ah? Pagan anom ti masakit ang nobya, mangal ala kalay ti paggastusam. Sana sinaam kit din. Anggal? Hello, Jello. Kumusta kan? Ay na. Kastoy. Kalkal pa si trabaho, Bea. Nabanugak. Ay na. Manmano ka matan nga umawag. Busy ka di, love? Uwan nga ro, Bea. At unay ti pakakumikumak. Nadlaw ko nga rod. Ngamin, thumbs up lang ang reply mo kanyak no daduma. Pasensya ka na. Tadyak unay masangsangon ti cellphone ko. Wen, di ka madanagan. Maawatak. Amom, Jello. Iniinotan ti panagimbag ko. Pumigbig sa akon. Ket nasayat, Bea. Apa man nga gimbagak. Umayak tumot dita pagilyan nga ayan mo. Agaplayak ngagtrabaho dita. Anya? Saanin, Bea? Aginanakakid di. Agpaimbag ka na imbag. Ganun gayam. Agipaw itak iti kwarta paggatang mo iti agas mo. Awagak to ti kapsat mo. Tayo so ti mangirwari ti kwarta. Ala, saanan, Jello? Kababain. Kahit ko ti tumulong. Isaabay-bay ang nakumalahang. Agpalusak mong paybay ha. Kan aglutok iti kanet. Mapisinak. Sige. Bye. I love you. Sige. Bye. Ay, inidupnan. Di na pa yan sinumbatan ti I love you kan kuana. Apay nga taadi mo tan agay I love you kanyak. Ay, jak kaya ta pagpanunutan iti dakas ti nobyok. Gapula siguro iti bannog na. Iso akas chay. O sino ti pinauitam iti kwarta, Jello? Ninanang ko, Anggal. Rumbang lang, ay so ti kang runa na tulungam. Saan kita kumkumpurmila dita? Apay, pau-itam pa lang, ay masakit ang obyam. Saan Anggal? Ken plano ko na sinaan. Tahos na timbagayo. Awan maganap ko iti masakit anobya. Uwan
paggastusam lang layta. Sumapul kakit de iti sapaling armam. Tay padam nga da trabaho na. Tag tinulong kayong agurnong para iti masakbayan niyaw. Jak pala makinubi, Uncle. Ipasnag ko tagtrabaho. Baybay nyo pa lang tinubi dita. Ay katadakin ka dayta. Awan mo't dit problema nga uray aglaklakay ka abaraw. Basta adda kwarta. Bea, ada initan. Ingkag painitan ading ko. Masadutak man ang lani. Ne, apay ngay. Di mat binigat akas tatian aramidam. Agpainit ka Kan agpagnapagna ka. Awan ganas ko abumangon manang. Alakit din. Umay katakibinan ka, Bea. Dua tama pa nagpainit. Manjak nga rod. Apay ay apilitan nak. Masadutak. Ha? Oh, Lani. Kunakman no inayabam dya adim. Maditi aldaw na mama. Pinarwarnak iti silid na. Anya, apay nga ta. Amang ano ada nasakit arik-rik naan na. Diyak mo mama. Basta timbaga na. Masadot ka no abumangon. Awan gaganay gayan na. O sige, takasaritak man jakabsat mo. Apay iha, anyat pagkaskas taam. Anyat marikrik naam. Ada ka din nasakit. Awan mama. Apay nga ron adi ka bumangon. Kan masapol amangan ka. Agtumar ka pa iti agas mo. Mama. Oh, apa yan? Anyat sangita manak. Ni Jello, Mama. Sana na nagparparik na kanya. Ha? Danda ni makabulan na dinakteteksan ka nawawakan. Naichat ko, agsin lang. Di nakreplyan. Mga no, busy lang iti trabaho na, anak. Jackpot yun dayta, Mama. Oray no kasano ti kinabisi na. May sapar na kumalat na timang kontak kanya. No talaga matla na patagakan ko na. Naupay siguro na kanya. Tada sakit ko. Di nagsiguro kaya ni Jello, Mama. Di ka ko maagsaw iti kasta, anak. Atap mo na siguro dayta. Kanayon ko nga'y kararaga sapay kumataatap ko lang dagito'y, Mama. Yung no maminsan jak maliklikan tagpanunot iti sana nasayaat. Apay nga minasyak pa'y tinadaan iti sakit. Apay, Mama. Kumustan ti kabsat mo, Lani? Kasjay, masakit latan, Fernan. Awan nga rod gaganay gayan na manipod sininaan tinobyo na. Ha? No kasta, awandan itinobyo na? Kaslakastan tadi meten agparparik na apulos. Anya? No kasta, sarong karak to man nga rod dumadamdama. Agkuyog ta nga agawid iji balayo, apaman arumwarta diti opisina, Lani. Ha? Pasensya kan, Lani, ha? Amumat na nabayagan na kursunadak ti kabsat mo. Ngam saan lang amin anatuloy ti panagdaton ko kinkuha na idi. Tadamat gayam nobyo nan. Isa sapay ko mata, okay lang kan ka no sarong karak ti kabsat mo. Ay, si kakit dimat. Nawaya ka la tamang sarong karkan ko na Awan mat mangiparparit. Agyaman na, Lani. Akat kasano? Agkuyog tayo ton malam? Sige, Fernan. Kaupisinaam ni Fernan. Di mo ka din na istorya kan kwa na ti may papantisasaadan ti Adem. Nabayagan nga muna ti may papaniti sakit ti kabsat ko, Mama. Taklos ko kat nga rod. Ngam, awan ka numat anyaman day takan kwa na. Anya,
agayat lata ni Fernan ni Bea. Sa bagay, madlaw matkit di anasing pati katrabaho am anak. Kan may sa, patsak nga agyambag tumatla ang tikabsat mo. Ang nasingpet-metla ka din ay dya katrabaho am anak. Uwan mat mama, awan mat makunakkan ko na. Nabayagan anak kadwak ay dya opisina. Iso nga amukon, ti ugali na. Adda sakit ko, Fernan. Apay asyak pa'y ti armam. Di awan sakit na ati armam, saan asyak? Agimbag ka pa, Bea. Tumulong ak amang ikararag para ti panagimbag mo. No aklunan ka. Amangan no panawan naktumat. Akasi ti inaramid ti imo na anobyok. Saan to, Apulos? Ngamin, pay ayatin ka unay. Amo ti kabsat mo reta. Taiso ti imo na nang ibaga ak iti dahi ti amarikriknak. Ha? Kat igaputad na nobyo mi di. Inlimad ko tiriknakan ka. Kinup-kupi-kupak dahi ta. Katita, nakaraglagsakak. Ngamin, naikanak iti gundaway amang ibagakan kay ti dahi ta. I love you, Bea. Fernan. Numalagit mo, kanayo na kiti asumurot ka nila ni dito palayo. Iras-rason ko lang ti panaggayam mi. Ngam kinapudno na, sika ti kayat ko ang makita. Iso kanayo na kiti asumurot ka ni manang mo alani. Anya? Please, Bea. Ikanak iti gundaway ko amang ipanagnak iti panagayat ko ken ka. Dahil pasiguradok, agbalin kanto ang naragsak iti sidong ko. Di ka baybayan. Asikaswan ka, bayat ti panagsakit mo, aging ga iti panagimbag mo. Fernan, ada pa'y gundaway mo nga agbabawi. Tanabiit kayo pa'y nga agayan ayat ka ni Bea nga anak ko. Laglagi pam, adarikrik na ti anak ko. Amang ano agbabawi kan tumatlaang. Saan, nana? Ay ayatak ni Bea. Kat kayat ko nga ikalaysa. Anya, panagkunak iho. Saan pa'y nga itati panagkasaryo? Agpaimbag kumapay ti anak ko. Wala na. Kastamat lang ti kayat ni Bea ang mapasamak. Nabayagan nga ibagbagak ti panagsimpami. Ngam kanayon nga agkad-kad. Sapay kumata maawatam ti anak ko, Barok. Una na. Noon niya ti kayat na, iso ti masurot. Good news, Bea. Bimasit ka nun ti bukol iti tiyan mo. Wen nga rod, Fernan. Oh, agyaman kami. Diyos ko. Sapay ko ma, tatuloy-tuloyan ti panagimbag mo. Agyaman ak, Fernan, ha? Ngamin, adakal at iti sibay ko. Naanos ka amang kuy-kuyog kanya nga agpa-check up. Manmanutikas kan ka, Fernan. Gaputa ay ayaten ka unay, Bea. Ala, ituloy mo tagpapiksa tapno makapagkalaysatan. Ininutan ti panagsubli ti sigod a pamagiyam anak ko. Wen nga rod, mama. Agim imbagak nga minan. Agyaman tayo iti Diyos. Tapatsak nga iso tinang tulong kan ka. Dinangag na dagiti kararag tayo kan kwa na. Iso tinang paimbag kan ka. Wen, mama. Iso tangay na pigsa akon. Rugyak man ti sumarki di simbaan. Kas pagyaman ko, gapo iti kinasaya at ti Diyos kanyak. Sige. O sige. Agkukuyog tayon to amapan makimisa, anak ko. Wen, mama. Dagasanda tayon to ni Fernan. Kumusta ti Riknam, Jello? Manual daw na di kasi mrag iti trabaho. Diyak ka ba wala ang tagtrabaho hanggan? Kimaro ngamin ti panagululaw ho. Kan agkakapsutak. Anya? Ay, sos. Lukas tamat lang. Nasaysaya at naagawid ka ni di Pilipinas. Tani,
Nanginat tiyag pa hospital dito, oy. Ha? Sambutan ti agawi di Pilipinas. Ag tumarka pa lang iti vitamina pagpapigsa. Tapno napigsa ka nga agbiyahe. Agawid ka. Sa di Pilipinas ti pagpaagasam. Uray bayadak ti pamasahem nga agawin. Da kayo ti makamuanggal. Ay na, anak ko. Apay nga yakas tamot ng tinagbambanagam. Kasano anaadan kay ti kanser. Kat nagsalunat ka mo ti di pimanaw ka dito'y balay. Naku na ti doktor. Gamang ano natawid ko iti dahi di tatang dahi ito yung sakit ko. Takas to'y matlat impatay na iti. Ay, una yun. Nuapay mo tapati sakit kat matawid. Unay matan. Awatan tayo. Nanyaman tayo balinagasat. Narang. Tanos siya. Pilpiliti kunti pakik. Ang mga klon iti kastoyan nagpanagak. At da bisita, manak ko. Kumusta kan, Jello? Kastoy. Nakapsot na ta. Sika. Kumusta kan? Naimbagan ka gaya man. Limok magkan. Wen, Jello. Naayat unay ti Diyos. Ngamin, inagasan nak, iso ang napigsaak manan. Nadamag mi tinapagteng mo. Iso nga imay kami kada mama. Awanan. At dantaning tibiyag ko, Bea. Dandanin ti hapit ko. Tanakaron ti sakit ko. Sana na magasan. Jak ninamnama akas to ti pagpanagam, Jello. Nagkutong kauna yan. Kudil laangan tinang balkot iti tulang mo. Diyak ngamin makapanganan. Wen balasang ko. Sana na sumrag ti taraon kan kuana. Nakakaasim at ti anak yo, Nana. Bea, nasaya at matimay ka. Kahit kumati ang kitaw iti pamakawan kan ka. Sakbay nga ipulang ko, tibiyag ko. Pakawanan nak. Gapo iti panangikula sa iko kan ka. Idak sakit ka. Sorry. No pinagtalikodan ka. Pakawanan nak ko, ma. Di ka madanagan, Jello. Napakawan kan. Aklunag ngay didamo, nasakitanak. Ngam, naililiwag kumutla ang daydi. Isa di mon panunutan day chay. Linipat kon. Kat iso ngay mayak, taumayak mangtad iti tulong ko. Basit la kwarta ngam sapay ko mata makatulong lataken ka. Agyaman nak, Bea. Nagsayahat ka, tao. Basta agpaimbag ka, Jello. Tapno makadaray kanto iti kasarmi iti nobyok. O mga nudya kung mauray ti palagkalaysam. Isungay tapay lahin. Kablawan kan, Bea. Agyamanak, Jello. I love you, Bea, asawak. Kamaudyanan na, agasawa tamutlangan. Nakaragragsakak. I love you too, Fernan, asawak. Ad-ad dapay ti kinaragsak ko. Ngamin, sikat inted ti Diyos, akat ako nainay ko. Kastakmat. Katsapay la kumata agbyag tapay iti napaot. Tapno matungpal dagiti arapapta para iti pamilyata. Wen, Fernan, ikararag ta day ta iti Diyos. At tarabayan na ta iti anyaman na plano ta. Kat matunoy amin at tarigaga ita.
daman nakasairan wano nakasaktan tiriknam iti kalabas, di mo questionaran ti Diyos ta mga no ada napimpinta sa plano na para ken ka. Alagagayam ditan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Naragsak nga sa sangpet mo, Manang Glory. Talaga ka di asaan kan nga agsubli iti abroad? Saanan kasinsin Margo. Nauma akon nga agtrab-trabaho. Kan bumaketak meten. Iso akayat kun ti aginana. Kat manipod ita, siya kun ti makaammo iti nalawa adagag. Kita, no anya ti pamayak iti dayjay. Ay katwa na Manang, tandagam kat nga rod. Pinusgan lang may tamang bantay iti dayjay. Ngam saan ka madanagan, ta saan ka matapapanawan. Agyan kalata ditoy, kat pagserbian nak. Tapno sana kun amangala iti katulong. Swelduan ka. Ay kat agyaman na ka, Manang Glory. Kaya't ko apaayabam amin at trabahador. Kat ibagam ti isasangpet kon. Sige, Manang, matungpal. Apaya pinayaban nak, Manong Margo. Si Mang Peten tiyakin kuko iti daga pagtrab-trabahuan niyo. Papanawan da kami ka din, Manong. Saan mayat? Ison ti makaammo amang imaton. Saan ako na makibiyang? Si kantulatan ti makaammo amang ibaga kada iti kakaduam. Sa pala kumata na simpet akas kada kayo, Manong. At ay istrito na pakisamaam lata na din ko. Ala, Manong. Awan ba't maaramidan mi? Tamakita trabaho kami lang. Simangbut gaya man takin kuko iti daga apakitrab-trabahuan tayo lakay. Uwan nga ron. Sapay kumata na simpet. Naku na ngamin ni Manong Margo. Advice istrikto na. Ay, orayan Basta saan na tayo apapanawan dito eh. Basta awan ko mati mabaliwan kada iti patakaran Awan mat siguro. Awan ko mamat ti agbali na problema. Kaya't ko ngamin na makapagkasartan iti mabiit. Sigurado ka din, Arman? Katuwa. Apay, saan ka sigurado kanyak? Saan mo da kasta? Ngam, kabaalan tangatan timang bukal iti bukod ta a pamilya? Basta gagagat talakit di, apay kit din asaan. Nakasaumon dagiti trabahador? Nilaing Arman ti kasasaok tunggal at daibaga ka dagiti trabahador, Manang. Iso ti kaslapan nakapangulo dagiti trabahador. Ison tumeten ti mangibaga ka dagiti trabahador, noan niya ti imbaga kenkwana. Kasta ka di. Kayat ko nga rod ang makasauday ta nga Arman. Alang arod, Manang, ta paayabak ni Arman. Si kagayam ti agnagan iti Arman. Uwan, Madam, maragsakan na ka makaamam mo ka na kayo. Ngakin ko iti daga pagbibiyagan mi. Nagtaar, maskulado, sakit barbas sarado. Uray kaahit na, madlaw a barbas sarado, no agtubo dagiti barbas na. Kitandak mo't latan, Madam. Kwa, mabalin ka di nga ipasyar na ka dagiti mula sabsabong. Wala, Madam. Mayat tagpasyarita amalam, tas saan anapudot? Saan kayo amapudutan? Sana bali amapudutan na, basta sikat ikadwak. Ha? Anya ti kunayo, Madam? Kwa, kayat ko asawan, saan amabuteng iti init. Kumusta nga iti panangipasyaryo kanya Arman kanang iti sabsabong Manang Glory? Ay na, naging joyak iti kastaunay, Margo. Apay met? Ay kwa, magustuak nga min dagiti sabsabong. Ti kayat ko, minalam apasyarak dagiti sabsabong. Ha?
Iso nga ibagam ka ni Arman. Taminalam nga umay dito'y balay ta iso ti kadwak amang pasyar kadagiti mula asabong. Saan ka kadi mabambanog aminalam nga umay mang sarungkar kariti mula asabong, madam? Sa anak ang mabanog. Basta sikat ti kadwak. Ha? Kwa, apay ko maamabanuga kat ada ka matakadwak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasamak kanyak tada ka matakadwak. Wan mo't kadi, madam? Kayat ko ngamin ti mawatwat. Iswa, mabalin ako yugan nakmananinton bigat. Ketuan na, madam, no isuti ko na yo. Saan ka madanagan? Nayunak ti swildom. Uray saanan, madam? Apay asaan? Basta anusan nakmet ako'y kuyugan. Umay kakit di ija balay, taagpaluto ak ni Margo iti pagsangwan ta merienda. Saanan, madam? Kapahabain mat. Agawid kayong tagawid akmatan. Di na kumamot pa ba inaan, Arman? Ha? Sige nga rod, madam. Apay akanayon nakamutan na paayaban ni Madam Glory. Saan ka di ang mabambanog amang paspasyar ka dagiti mula asabong? Diyak man na mo. Kayat na ngamin ka no ti sabong. Iso akayat na akanayon ti makakitkita iti sabong. Ken, tapno makawatwat ka no. Ay kat ala Anusam nga rod ako'y kuyugan. Kasla nga rod diyak man anusanan. Inton kwan, inikat na ka, no agsadot-sadot ka. Nabanog akon, Arman. Mabalin ka di nga ginanata pa'y itisirok ti kayo. Ketuan na, madam. Umay kang harudan. Oh, dito'y kayo nga tugaw, madam. At dadak kalabato dito'y. Mabalin ka di nga umabay ka kanyak, Arman. Ne, apay ko mga umabayak ka na kayo, madam. Amom, nabayagan nga na panaggustukan ka, Arman. No umanugot ka lakit di makikalay sa kanyak. Kukwatan ton tinalawa adagak. Anya. Madam, adan kaayan-ayat ko. O di, sinaam ti kaayan-ayat mo. Mabalin ka di nga aprosak ti rupam, Arman. Madam, natulagan ti kasarmi iti kaayan-ayat ko. Mabalin ka di asyaklaangan ti ikalay sam, Arman. Pasensya kayo, madam. Awan mariknak apanagayat kada kayo. Masursuro ti ayat, Arman. Pasensya kayon. Ngam sa anak mo manugot iti kayat yo ang mapasamak, madam. Makapakigtot mo ti amo tayo. Oh, apay mo't Arman? Adda sa bali nga aramid na. Ha? Adda ka no panaggusto na kanyak. Kayat na ngagkalay sa kami. Anya? Kayat mo mat? Ay, pakpakawan mo't awin di. Uri kastoyak lang. Kasano nga rod itan? Isurot ka, inton maminsan nga agpakadwa kanya ka mapanagpasyariti mula sabsabong. Saan nga tanga agungat may isurot nak? Diyak mo't kayat aharasan nak. Kayat nakanukit din nga prusan ti rupak. Ay, lukas ta, sumurutak nga rod. Ang mga nugargaryan nakapay. Pumanaw kayon iti kaayan ayat mo iti dagak. Anya? Ngam apay mat, madam. Ambo mo ti makagapo. Gapo ka dito sa anak mo manugot iti kayat yo. Gapo talinabsing mo ti bilin ko. Kinunak asikalaang ti kadwak nga agpasyar. Ngam, nagisurot kakit din iti sabali. Kaayan ayat ko ni Wendy, madam. Isong ayos lang mat siguro nga isurot ko. Pumanaw kayon, kunak. Saan kayon akayat at trabahador ko? Nalawag! Apaya pinapanaw mo na Arman kanti kaayan ayat na manang. Amom ka di nga isuda ti pagtaltal kak unay at trabador. Sinayang mo ida. Di nak isuro, Margo. Amok ter aramidag. Manang, isuda ti kagagitan na trabador. O sino nga itat isukat mo kanya Arman apan nakapangulo dagiti trabador?
Kaya't ko siya ka mismo ti agpili. Paayabam amin at trabahador ta siya ti agpili. Alang aron manang, makamuka. Tangay dagamot da ito kan saan makayat ti paisuro. Awan nga ron ti maaramidak. Sa dino nga ti pagtrabahuan ta itan, Arman. Iti karpat ti daga ni Manang Glory. Nabayagan nga ayaban da kang trabaho ijay. Yung sa anak-anak na pan. Ta nasingput-mut ngamin ni Manong Margo kanyak. Ay, nasaya at mo't nga ron no adda pagtrabahuan ta. Narigat lakit di ti mabisinan. Diyak mo ti palubos ang mabisinan ta ah. Anyamot nga minan ni Madam Glory. Nagalas gayam ti ugali na. Ngam, addan tulat tapan nakadusa dagiti kakasya klase ti tattao. Gaputa di mo tinutupan. Inikat na tan. Ngala, saan mo na panunutan tayo ta tanalpasan? Tiket di masakbayan ta ti panunutan ta. Amom ka di ti ugali tinapili mapangulo ng iti trabador mo, Manang. Apay, ada ka di problema ka ni Gardo? Ket no sadot day jay. Nakarekreklamo kan naglastog pay. Kabaala ka pagbalbaliwan, Margo. Isu saan ka makibibiyang? Sige nga rod, Manang. Dispensaran nak no nakibiyangak manan. Kas ka ni Arman idi. Kasapulan akaduan nak akanayon amapanmang bisita kadagiti mula asabong. Day tala nga ya, madam. Naglaka at trabaho. Nasaya at matawan reklamom. Saan kayo madagan, madam? Diyak to pulos agreklamo. Nga oray binigat akaduan na? Binigat ko na, madam. Oh, kita adan reklamom. Ay, saan, madam? Saan nakagreklamo? Gardo, mabalin ka di akong petak iti takyag mo? Ay, wala, madam. Ala, kumput kayo nga rin. Ay na, ay talaga natangken dagiti masel mo Talaga amaya pagkaptan. Apay nga minapagayat yun umay dito madam. Mabanog kayo lang. Gaputa kayat ka akanayon amakadwa. Anya? Lumayat ka lakit di. Agkalay satan. Takukwam tumatentoy dagak. Tulungan amang i-manage. Anya? Agpaiso ka di madam. Uwan ko nakla nga ruden. Anya? Mayat ka nga agbalin nga asawa? O sige, madam. Umanugot ak iti kayat mo. Ay na, agyaman ak tayo manugot ka, Gardo. Manipod ita. Kayat ko sweetheart, tiyawag mo kanyak. Sige, sweetheart. Ay sos, Manang. Di ka kumagdarasudos. Di mo unay am-am mo ni Gardo. Di ka madanagan, Margo. Amok ti aramidak. Ang mga nagbabawi kanto no ni Gardo ti pakirelasyonam. Ay isaan? Awan to apulos ti pagbabawyak. Ngamin, agin inayat kami adwa. Tagay-agayan ayatan, Gardo, sweetheart. Sikan ti makaamu iti daga. Tasikan ti agbalin abos dagiti trabahador ta. Agpaiso ko, sweetheart. Saan ako nga agtrabaho? Agmandarak latan? Wen, kunak tumet. Noan niya ti kukwak, kukwam metten. Ayos! Ayos. Mayat nga rin nuwas ta, madam. Sweetheart. Ala! Agawaan yung tagtrabaho. Di ka agpatay-patay. Agtrabaho kayo lang bag. No diyo kaya't amaikat kayo iti trabaho yo. Saan agan daw? Maasik ako babag ka na kami. Sigod man at trabador ka. Iso asik ka kumatyan at da makaawat ka na kami. Di na kami katimbaraw. Ala!
Agawaan nyo nga rod tagtrabaho. Diyak kaya't tinabuntok nga gungkunay. Nawatan nyo! Umdasan ti ornong ko, hindi. Agkalay sa ta ko man. Dayta talaga ti ururayak nga ibagam, Arman. Pasensyakan no nabayag asaan ko ngayon singasing dayta. Maawatan ka matkit di. Ay ayatan ka. Iso nga agurayak. Ure ka sa nupay kabayag. Agyaman na kitinapod nung ayat mo kanyak, Wendy. Kat ti may sapay apakaragsakak. Adda itid ti amo ta alibre adaga pagpatakdaran ta iti bukod ta abalay. Well, iso ka no ti regalo na kadata. Agyaman nak Arman ha. Gaputa din nakinsukat iti kinabaknang. Dahil ka di pala nga Madam Glory ti pampanunutan. Ay, jak matukod a panunutan. A pinatulan ni Gardo ni Madam Glory. Siguro, no imanugot ka iti kayat ni Madam Glory ang mapasamak. Agasawa kayo itan. Kat baknang kamutan. Kaya masigurado, sa anak mo't na anaragsak. Gaputa saan mo't ati ay ayatag ababay ti makadwa kay titong palbiag. Iso nga ron nga agyam-yaman nak. Tadinak insukat iti kinabaknang, Arman. Ato sorpresa ken ka, sweetheart. Anya dayta, sweetheart. Sorpresa nga ron, sweetheart. Iso asa na mabali na maamamita. Sumurot ka kanya. Iti ayan ti ibagbaga ka sorpresa. Ay na, nag-sweet ka lakit din, tapos sorpresa ka pa eh. Siyempre mata. Anya, ready ka? Mapantay ti bagbagak ngayon ti sorpresa. Ala, mapanta nga rodan. Excited akon. Sumang atak pa bantay. Tayo nakita na ititad dumaamula ki Jai, bakit? Mabalin ka di asumurotak. Saanan? Mabandog ka lang. Ah, sige nga Rod. Aganad ka ha. Uy, bakit? Sige, mapanakon. Ay nabambanog akon, Gardo. Saan tapay ka di anak kadaanon iti ibagbagam ngayan ti sorpresa am. Ay, Talaga ka di asaan mo nakabailan ti magna? amo matabakit akon. Saan kun akabailan ti sumang at iti bantay. Alang nga ron, kasi ka man. Oray dito yan ti pangipakita iti sorpresa. Ay, anya nga minday ta sorpresa maya. Oh, daytoy. Oh, Paltog. Apay day ta paltog. daytoy taramatagtap no aginanakan. Di kamot mangrabak iti kasta, Gardo. Arami dagtikas toy. Tapno matagikwak ti kinapaknang mo. Pangasim, di nakpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyak. Pangasim, Gardo. Ha? Kasyat ako Daggardo kan Madam Glory. Pasensya kan, Glory. Oh, ti kayo. Alag, tayo sut pang-pangur ko kanigarto. Goodbye, Glory. Arman, agyaman at nadimtag ka. Darasin niyo, Madam. Pumanaw tayo dito. Itentay patulong ka nagitipan na kabagitilintay. Agyaman akmanan kan ka, Arman. No saan agapukan ka? Nalabit anatayak itan. Awanan yaman na, Madam. Agyaman ak tauray inikat ka trabahador ko. Tinulungan naklata. Awanan yaman na, Madam. Kas panagyaman ko. Agsubli kayon nga agtrabaho iti dagag. Saanan, Madam? Sana bale, tadamat ten pakitrag-trabaho ka daga. No kasta, alaam nga ron dito yung kwarta. Tulong ko kada kayo. Ay, saanan, Madam? Diyak kaya tapabayadan tinay tulong ko kada kayo. Ay na, nagsaya at katao, Arman. Nakasing-singpat ka. Pag nagmam ko man, tikas dyan napasamak man ang Glory. Nakabut-buteng.
Narigat ti bastag taruklatan iti di mo unay am-am mo a tao. Nakatumpong kay ti drug addict ket dandari ka na isagmak. Wan nga ron. Naimbang lakit din, tanatiliw matlaangan ti awanan bain agardo. Intun sumaruno, pilyem ton anaimbag ti pakirelasyonam. Saanen, Margo? Jakon makiinayat. Mabutang akon. Kan maysa, bakit akon? Jak kayaten. Di mo aramatan ti kinabak nang mo amang tagikwa iti maysa a tao. Tano kwarta laeng ti kinayat na ken ka, awan dwa-dwa nga ikalang naka, kat pilyan na ti kinabak nang mo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, da ito'y apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you! Diyos tagngina iti tunggal maysa.